nimpuranye no kushemerwa kwinji munonga ahabwera izuba nabera nominated nari eri bampandikiraho ahabo kuba ubwo mu rwanda rwo kubaza ko simba atebe ya MP nari ya woman member of parliament Mbarara City so cyaza kumakinga history mu life yanje Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Declaration of nominated candidates. I, Violet Atura, being returning officer from Mbarara City Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Shivaju Charity Kamhanda duly nominated as a candidate to contest for election as city representative to Parliament for Mbarara City under the NRM ticket. Congratulations. Yabare mnonga nimpuranye no kushemerwa kwinji munonga ahabwera izuba nabera nominated nari eri bampandikiraho ahabo kuba ubwo mu rwanda rwo kubaza ko simba atebe ya MP nari ya woman member of parliament Mbarara City so cyaza kumakinga history mu life yanje nasima n'abantu mwena abija kurushagatira nasima abanyambarara City abampire kitinisa cha woman member of parliament flag bearer antebe ya NRM woman member of parliament Mbarara City ahabo kuba kuri mutari imwe abampire kitinisa tinakubira ndiyaha kandi natakuza kuba nominated hantebe ya woman member of parliament Mbarara City kai honore butugambire ibyo yerekereye ko abantu bambara ibyo yebembize nyowe nizire ko abantu bambara City habo kuba nimpamya ngo byanje nabikozire konka hati nizire ko hayo kakwatanisa nabebembezi abo badi muri Mbarara City kureba ngo twatungura City yitu habo kuba ni sitensia nomanya umwana wa mutomo ngaro zo muntu atire mana naratine mujinya atakumanya icyo gukora nabasa ubutamureberera ejere sitensia ni sitento twine kujikwatanisa tukakora namani nani ngamba before okunkwenda gukora aha infrastructure ndimumanya abantu mwena hakahabire hakavuyo hari Katete orutindo rwa Katete abantu bakagezaho kurutera umuranga koka tureba ngo kicyangire mukanywe nazo mu parliament niza kongereraho n'ababire batire yiraka nanye nyongere kwiraka turebe ngo twakora urutindo rwa Katete turebe ngo twakore ngo tuziye twazi hamutya nimureba ngo turiyo musite kunka almost site Mbarara City inizi na site kunka waza kurebe nguto tuzasite wazanya kayojo enguto sizikozire nebyina waza biharwe no birebera kuzimazi bangu n'icyaro konka nazo mu ntebe niza kumekinga shongo ekitinisa cha site nari zina rya site twari kikiriza ekindi no kureba ahabya marwaro health care na nuko kureba ngo abakazi abo kuza kuzara marwaro tubagenda rugendo rwinji naruruhawe kuza kuraguza narukutebeza barukuzara echo no basa kuchikorota nchikora wa leta services closer to the people narukuhereza umuhereza tukabuyiha aha referral hospital tukabusyo mbyaro tukakora referral hospitals tukakora health centers ahamuruka
twenda ngo abantu bambaza kuzara baruge omuka bakuza kuzara omu ward yabo atakuza kutera umuhanda kuruga omu cyaro cye arukuza umusite abuguronda irwaro rya referral hospital kandi mureba naryo rino mwijuru na facilities zimwe nazo tuziriyo hariyo a lot of corruption kunarabiremu ndukora consultations nashanga eco nico kizobu cyamani ushanga irwaro ne rya government nerihembazi government nerihereza other facilities konka bachikayo ushanga baba charging sente nyingi umukuzara baba charging no kuza kwata mu ruwire bandire ngo babaza bakushaba sente so ebyo byona twenda kubirwanira twenda kwatanisa hamwe tukareta obumwe Mbarara City eco nakikorera izoba okuza kweta sister wanje Vanessa ngo aje tugende antereho umukono bampandiki nabanyenda koreka abantu bona bambarira City ubundi kibasika kwatanisa nkabebembezi umuntu no bwakuboyetse imbere nawe kikumanyisa ngo yaba umwinazi wawe no basa kwisha ukore nawe numureba abebembezi abandi kona rebobone kashija ukwayonjire nawo kumpo buhabuzi ukwayonjire no kumpereza abahagize be ahabo kugera kupate yitu ya NRM tugume twatanise tukore hamwe ahabo kuba twatakwatanise ahakora kinga unity nushanga abantu na vision zinazo zatana so bantu mwe nimbashaba mu twatanise Vanessa nikwe basamu no bakinye kugariro ogendo gambire na honorable bone kashira mu nimwebaza kandi tugambira nabandi abo kwija independent ngo nabo batu bamanya gukate yitu twenda kwatanisiza hamwe tukombe kapate and strong kuzira ngo tware ihangaritu umisho tware Mbarara City umisho ni shemba yo ndukushaba akarunga president witu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bantu mwe numumanya ngo president witu percentage tubeta gukora je percentage umukaru ka muzeyi konka hati oborebere muzeyi yahereza umwana wito murumbo bone kashija oborebere muzeyi yatamani omuri Mbarara City nito tumanya ngo nito tuza kumushumbusha so bantu mwe nimbashaba karuru ka muzeyi akanje ninja kabashaba twiguraho campaigns. Thank you so much. And to add on that, kongeraho kate ahariyecu bari honorable Charity, it is no burundu bwo kubanza mu history yambara shango kuntabira yesimbire na mugenzi weye today they are on one team. We are setting a legacy ababo abariyo batukuratira ningashimwa bamwe batakesimbire tureberaho nkebyo kureberaho okuba hamwe okukora hamwe numuretera ebintu byingi byakorwa obumwe bitakozwe mu ntuki muntomwe. Now for example Charity Kibaju honorable want kunyetanga nominating it shows togetherness, it shows working okukora hamwe mbwenu kandi kunoja tukaba tuine obukikirizana even before nintekateka mutakubire na nyetangu nominating. So let us set an example to our young generation, to other party members kugira ngo twakorera hamwe Mbarara State neja kugena nkahi aine manifesto eyabira nyine manifesto eyimbire nyine twaza kugigita abanyambara mwanyumirwa basi yenu mukama baherezo mu gishamwe bari kumushagika kandi tuongere tushabe ahabo kubo muri byona rahanga witu nakira byona akaru tukazemu twino businja turukushaba naija kuturabyamu kandi mukama nokire ngo yakikozere manya Kibaju yagira mpari Kibaju oye Mbarara City oye Kenyos oye oye Ole media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwachi Kole Media Virankole